Minya ba ma ohwe me na wutie me nen. Aja asem de na me de nam. Ya wo how e economics mu. Ye mu aye ana ye how an mu aye enya ba wi. Book e kita me friend S grade economics. S grade economics e textbook bi abranti aye friend Asante Daniel e na twero. Asante Daniel abranti bi a wako school akọ akire na wa kire econs ache mfie bebre ni. Wa born masters a wo boni PhD e wo econs. Na de anti e mama ni gine book we hu ne say me ba school for form 1 na me twa be 30 e wo econs. E na mbowura bookshop bi na me say me pe textbook econs textbook a mesua meti ase na metwa exams. E na papa nche me say ene mama ma S grade economics a excellence grade economics textbook. Me say me nwa ba ma me gi book wi me ntwa 50 kurada. Me try lowest 70 me can first grade amount na dey time me can for man say S grade no so offer book na past question wo mu dada past question wo e na wasa kire okwan ya ofa so nya answer e wo book nim dada enti terms bi wo ho a esoso why breaking into very simple ones a kan a wo beti ase fala ma wankasa no se wo de ma onua kro wo premier wo beti ma asua a kire sa book ya se S grade economics semanhia S grade economics semanhia ankamawu